Kani kadai kadudashan Meghalaya bangi pedang sengobai pi baro syakatup kubor mentagajan mit. Syuaban pai syaki kubor ki babnya ini pechwa yakimat bakongsan. Ajingkren Menteri Rang Badu Narendra Modi yakipat nong India ha Abuja ongru bakari India kelas sedang ya gejingat denti ke Batamai bantai ya ka Viksit Bharat. Peri Menteri Rang Bak Gejala Konrad K. Sangma ya ka benta ke Basau jong kata masa Shillong Literary Festival Hanan Pulok. Banjur Vikram Set bakawai na kibor baklain tam jongkari India kadai kecing light duit ban penpau. Weng Cingkershan kaseng NPP na kasorkar Manipur hapok gajing alam jong UN Biren Singh. Bat kurtak maksiar ka Jyoti Sureka ha gajing Yakob yasiat knam ha kalyang jugi kentai ha kalempung GT Open. Kikubor kibabnya Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi ulaong bakari India kalami no na gajing long barim bat kala kedup de gijing kala ki bathamai bat kala pratru da kalenti ke bathamai na kabenta karoi kapar kabala kala long kadur kadar bathamai jongka hab ajing kren yakipai nong India ki basyong basa hanong ba jongkari Nigeria ha Abuja Modi ulaong bakari India kala sedang ya gajing ya denti ke bathamai bat kathong kalong bantai ya ka Viksit Bharat. Da kabapan pau ya gijingla jong kajing terekam ka sarkar jong Menteri Rang Badu ulaong bakari India kadon palat iwei point san lak teli ki company badang syusdang thamai ulaong ba hakini ki ship house nam baladem palat shispa teli ki company red balak tepru kum ki unicorn la deb bantau thamai kabadai ru kajing pensisha ya kajing job jong kini ki company badang syusdang. Ya kata masa Shillong Literary Festival ke Basau, la penlong Hanan Pulok mentakasngi. Ya kani kata masa, la peli patba da Menteri Rang Bak Gejala Konrad K. Sangma. Ha kani kasngi, la ya don langru Menteri katanat jengok kai perthei ubak pualing dok, nong thok kot bat nong thok poetry ubak pau, Vikram Set, bat ka nong thok kot ke papau nam, ka Shubh Hadi. Kani kasngi kalongkum kacing sedang jong gajing rakhi ka bapen I ya ka thok katar bat ka call shore ka barios pa jong gajala Meghalaya ha gajing kren sedang jong Konrad Sangma ulaong ba kacing thmu bakongsan jong kani kata masa kalong banwan ya lamlang ya kinong thok kot jingi baro bat ban ai haki ya kerensan namar ba ki brio jong kani kecela ki don ya kacing sngo tenat kasap bat khamtam ikacing thrang ban thok bantar bat kani kerensan ka balalong ha kadur jong Tamasa Literary Festival kan penslur yaki ban yasamdem ya kathok katar jongki. Ever think that I'm not that good? Please give it a shot. Go ahead with what you believe and what you feel for, and I'm sure that this particular festival will give you that platform to really explore those opportunities that you and the passion that you have. So with these words, wishing you all the very best, thanking all our writers who have come here today and the organizing committee for a wonderful program. Thank you very much. Unong thokot bapau nam Vikram Set ula banjur bakawai nagijing klan ka bakraw tam jong ka India kadai ka Chinglong light luoj ban penpau ula kadaw baki brio kim kwa banyo I ya ka ching penbor ka bakta ya kinong tho ki jaka puli ni ki wei ki benta namar kum kini ki ching khanglat kila ban khanglat ya ka mensim senchar pat ba jongkari uset ula aijing modru ya ka benta ki samla ki basngau tanat ban tho pat puli kon. Well, one of the great things about our country, as opposed to say China or Russia and so on, is that we're free to express ourselves. And we do not want a situation where more and more pressure is put not only on writers, not only on educational institutions, on cultural institutions, on journalists, or upon journalists through the owners of the media houses,
to not speak their minds. We are free individual citizens and we must remain so. National President jang kaseng NPP Konrad K Sangma ula pentip bakaseng jang kala wengno ya gajing kershan jangka na ka sarkar Manipur ka ba hapo gajing alam jang N Biren Singh kat ba kadang yai beteng pat banya trei bat ka senrop National Democratic Alliance NDA hapo gajing alam jang kaseng BJP ha ka sarkar kemi kaseng National People's Party ka badan nyongut ki MLA kadai ka senrop ka bawan baar ha gajing bun brieu hapo ka sarkar Manipur bayalam kaseng BJP. Hakaba kalarai ban wengno yaladi na kaliang sensyar ha Manipur. Ya kani karai lashim hadin baka sorkar kam shemlala ban wanra ya kasuk kasan ha katei kejela kaba penpau ya kejing khuslai jingmut kaba jur jong kani kaseng ha kaba yadai bat kejing long jingman ha katei kejela. We have withdrawn our support to the Biren Singh-led government. So it is very specific to him, to the individual. If we see that there's a change in the leadership, and if we see that there's a positive step forward, and if we see that there is a plan to move forward to find resolution, and we can constructively cooperate and contribute to ensuring that the peace and the normalcy will return, then we are happy to be working. But we'll see the situation. It's difficult to say right now. So specifically saying it's right now it's the Biren Singh-led government, which we strongly feel our party leaders, our MLAs from Manipur, our state committee from Manipur strongly feels that we as a party have lost confidence. Kakenhun nong mi khmat na kaseng BJP hapo gajing alam jang udukhot kakenhun menteri uba ELHEG bat ki wei pat ki nong alam jang kaseng menta kasngi kila let yuk chat chaskol ba nehu bat kila shim jing khenru ya gajing long jing man baro uba ELHEG ula ong ba gajing long jing man kila nang sneu arsha ha kani kaskol ba kani kakenhun nong mi khmat kala shong ya krenru bat ki nong hikai bat kumjuru bat kisamla ki bayaki persya da ka bepentep bakakan huan na katanat puli puthi kala dep poisha kate kecaka bat kelas dang ye kecing toket halor kani kapang ula benrap bakakan huan wat cing shisha kan saya merjing mut sani bha halor kani kecing ja. So we have seen the situation there from bad to worse is completely deteriorated now. So these people also want to resolve the problem that we are facing at this time. So we said that we only can convey your message to the central leadership, to the Honorable Education Minister at Delhi, and also to our National President of the BJP, Shri JP Naddaji, to send a copy. The situation is very, very from bad to worse. Kikat saw kur jong karaj marngar kabahab hapo kahima melim henen kasngi kila rakhe ya kasya lukmi kabadai kale niam tenrai kabakentang. Kani kecing leknyam kadai kecing terwa aingo bat kadai ru kadwai kapirat na kabenta kecing pahu pahai habaro saw ayam banyo ika ayam od kabasaiso kakot kakia kabapura bat kecing ada na kecing wan hap shop jonggi bor mariang ya kecing rakhi shat lukmi ya kaba laju rakhi manla ka sansnem ha ubnai od kaba kata ha ubnai nai wing laju le daki nong mi khmat jongki khat saw kur jong karaj marngan ki baju pen paru la ka jong kabenta bat kale niam le rukom ha kani kasngi lawan ban yashim benta dabun ki kenrem kilendan ki bakan thop ya uba hama thangkhiu ubadei unong bishar jong kayeng bishar ka jilla Meghalaya uba miral bonds MLA kanongpo uba balajil rani ubadei UMDC upa aina manix ka hima melim harengkat kiramba kur kilengdo bat kinong yalam shnong.
Kakat Ayushman Waya Vandana badang syudap pelat pajba dangshen kalajam sya mer uba kongsan hadin ba lala ban penrung kerteng ya palat shipholak ngut kitemen kikro jongkari ki bala palat ya ka nyau pos nem karta kani kakat ka ailat ya ki nong shong shnong ki bala temen ban yo ya ki lat jing sumar hapo jongka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana katanat ka koit ka khia kalaong bakani ka thong kalala ban urlong hapo lai tayo nado bala pli pat ba da menteri rang ba du jongkari Narendra Modi ha ka arpho khandai tarik urisau kumba sau lak ngut ki ba penrung kerteng hapo ka Ayushman Waya Vandana kat ki dei ki kenthei ka menteri sarkar pedeng ka badai pej ya katanat pelatingka ka Nirmala Sitharaman menta ka sngi ka layaro ya ka State Bank jongkari India SBI na ka benta ka jingkiu state jongka haba ai jingkren ha ka sngi lengkhu dap shispa snem jongka Mumbai main branch building jongka SBI ha Mumbai ka menteri katanat pelatingka kalapan kenmau balai teli ki presidency bank ki balasya penyasok lang ban penmi ya ka Imperial Bank jongkari India ka ba mentapat kala kelalong ka SBI kaladon tang arspa sanpho teli kitanat rekam haki snem khat khandai spa arpho bat menta ka SBI kaladon palat arpho ar hajar sanspa teli kitanat rekam repusan hajar teli ki ATM prabusan hajar ngut ki nong tray bank bat palat sanpho klor ngut ki paitba ki bathepisa kala kedauru ba datang ka SBI na ki bank ha India ka bala pau kerteng ha ka thop for June 500 This particular branch which witnessed it all, or which was the bank indeed itself, has grown to becoming 22,500 branches, and I understand another 500 branches are going to be opened in this year, financial year 25. So 23,000 branches today, 65,000 ATMs, 85,000 banking correspondents. Deposits are 24%, 22.4%, advances are 19%, 50 crore plus customers. Ka divisional level dak adalat kalalong ha ka arpho khandai tarik unai wieng arhajar arpho sao ha ka puar khatwei bejimen step ha office jong u senior superintendent of post office Meghalaya division Shillong kadak adalat kan pedang ya gijing ujor ki bayadei bat gijing shakri yeng dak na ka benta ban penbet ya ka ya gijing ujor la ban pha lengba ka speed post ni ki wei sha u senior superintendent of post office Meghalaya division bat ya gijing ujor dei ban pha ha la ni shwa ka arpho phra tarik unai wieng arajar arpho sao ha ka jing ya set khnam kala du jong ka deuba Asia ka Jyoti Surekha Venam kala yo khor ya ka tak maksia na kalyang jogi kenthei ha ka compound event ha ka lempung GT open ka balalong hanong ba Luxembourg ha ka jinga khun ha ka sien ka baning kong e jongka ha ka lempung GT open ka Jyoti kala le kai bha ha shilanter bat kala yo ya ka nam la du da ka ba pendiem no ya ka Sara Prils na Belgium da shispa sapu nyau la shispa sapusan henin ka singi kat ba ha ka liang chong kishen rang ha ga jinga le kai compound event u Abhishek ulakhur ya ka takama rupa mentapat ngin pej ya ka jing long chingman ka sin beneng hanong ba Shillong ka jing kriat ka long khandai 0.3 degree Celsius bat kajing shed kalong arpho 0.3 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong henrio pho na ka shispa men step bat henrio pho ar na ka shispa janmit kasun beneng kala banrang bat kala ru bandon kajing dum o khandau ka ba malumala hakatu ka ni kijaka shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngin ye pet biang sa shisien yakimat bakongsan Ajingkren Menteri Rang Badu Narendra Modi yaki pait nong India ha Abuja ongru bakari India kelas dang gijing yat nanti ke bathamai bantai ya ka Viksit Bharat Beli Menteri Rang Bak Gajala Ukonrat Ki Sangma ya ka benta ka basau jong ka tamasa Shillong Literary Festival Hanan Pulok
Banjur u Vikram Set bakaway na kibor baklantam Chongkari India kadai kejing nai luit ban penpang. Weng Chinkirshan kaseng NPP na kasorkar Manipur hapo kejing alam cha UN Biren Singh. But Kurtak maksiar ka cuti Surekha hagajing Yakob yasiat khnam hakaliang jugi kentai hak lempung citi open. Te paralok katung la poisha ka bukut chong ka thup khubor jungi menta ka chan miet haduk bangin de shem byang bat phi la shai ka sngi kublei phi baro. In Arunachal Pradesh, high-intensity tri-services exercise Purvi Prahar